woni kwatikase adro ni nyina adro ah ma wo me fa mama tiefo e woni nyina bi na bi ni ehwa what the best esra ho ya yam haba ma ko 6 me pa chan na ya yam ni nyina ka bom na de afresh la hatama na wo etu baji awo to di kansuo na da fefa wonsam wo pese eya kase nko a wo de fefa ho sa so pese mu no so twe a wo de sra ho no na wo twem te free week iko no na wo fie enu ti se bibi how na se atosina bra wo peye virgin wa wo 7 wa wo 10 be ma ne baka se ago bra mama wo virgin duro na wo yi so a wo di wa yi so no na be ma no so yi so no na makatale no Vidie ya winam enam patu nampa na makatale wo se wo mu wo adia na ho sane wie no katara so fama wo so ra wo te ye be ma kwa basaba one day TV so enen so so ye da fofo nyakopon de adom ye se mu se hwe de paga guy me di me adwa se ya oboa enya agona me ba bedie wo sha me krom a o frɛ me akwa de paga guy a meje wo so mama gboza enen so so ye ma me bi bedi nkomo ma amansa wo de be fa ntitie mu oba sampa wo de be fa awo ntitie mu ya ho siesie mu hawa ye simi eye niema wo mpaso ne aniso wo de be fa mu oba che nro obeche niema ebetimi dia kan abrabo ho ebetimi ama abrabo CPS ta enti mpa chobo mo da so be subscribe to YouTube channel no obe comment obe share na wa like say ye kan bibi wo na so wani anje ho a o leave to comment section am nka mo be comment ne ehu ne say ade na ye no mani gi ho mo me ye nko ne ne ma me nkonko di nkomo. Wow. Sa. Mama, you remember my dears? My ideas. My. Sa. Papa bi. Medo. Ade we de menya nka obi a wa ha wo testi. Sa na ko bi a we bi ehune de. Ma ko ye de. Papa bi. Ebe so se jama. Odo. Be ka me kire wo. Ede, nyame abade na ma yen. Na wo fie. Enu ti se bibi hawo. Na se atosina bra. Wo peye virgin. Wa wo 7, wa wo 10. Be ma ne baka se ago bra mama wo virgin duro na wo yi so a wo di wa yi so no na be ma no so yi so no na makatale no vidie ya winam enam patu nampa na makatale bo se wo mu adia na ho sane wie no katara so fama wo so ra wo te ye adro wo ho adro wo ho mama sase bunyira yi o sa so wa be a wo biada wo pe twadre sorry o wo pe kwatidin de adre panchaye ya de be mamu dodo o pe o delivery bla emfa won so woni gan be wo bia o sa bro che for bo ho ye ne mo omo ye bobo obefum se de obefum adia na sisi ana wada ho sisi ana wa bele wow opeta wala gunuko no eso ye ho adwuma bi a wo ye omumra meche dru mama me no ka say sa ade emma ya se bie kase pa ye white sa nti obi o na white te no so a ye wa ha ban bi obetimi ayu so ana ade o edro ho ebetimi mama white na fidifo sa edro bebre white edro de odo wo ye fe no jama oba e betiti jama yi e betiti nyina ma akoba e de haba ma ne tu be ka ho yes ne ya jam ye mfa hwe fra haba no nko a organic na sa haba no nko a ye bayam na ya bo no to a wo se white wo so a anytime bia wase ensuo ego enti wo de beye ma atwena sensuo ni nyina na se na kwa na ye kete te se kwa no so a e betua aye kakra bi afa wo dwale kwasa wo hohora wo de tia wo ise e hyekola ne nko wow wasi be se virgin fe be mana wo hu se wasi kwa aye kese no afa wo de se na ko be ja be hwe wanim afa sa ye wo ana mama ne na se ne wo di we mienu e ka we hu di a nipa kon wo ne na ase no kola wow na ase no kola weni be ma wasi nsuo ni nyina afiri ho ma wasi a che ese virgin na weni nso na the secret ba ko so ka sa ne na ase no kola eh wase no kola wow me tun safere wo pia
they will hear One day TV. Yeah, chawo mo dia so be subscribe to YouTube channel, no be comment, mo be share, no be like it. Mo pese mo ne ye maame so di nkomo a, ne number no WhatsApp. En fa won be bia wo friend WhatsApp a. Oba na MS call be free back. Wo send the voice mail a, oba reply wo. Bibi o person ne kan bia ne nka. Wo sa brochefo, mo ho yo ne mo. Omo ye mobo sa. If we say wo weda no ni nnuane ne adwumaden na mo ye ntino. Wo hia eniema we bi say na ma no nom. Ama mo be ma no. Asode gina say pridi. What you say? Ha. Nti mpacho mo mo dey aso me contact say ye maame enso mai say what say ensem bi una sa anya mo da mo fanche ene de ye mpanyin komo ene ye ho asiesie nkomo ni bedi ye am bedi hu nkomo ene de be practical way and bedi hu nkomo mama ye free a training sa na ma no so I sorry to say ye free so na ma obi o ho a ogonorrhea gonorrhea obu o itimi hwehwe no onim so gonorrhea na ewe no nti se obi o gonorrhea no so no ye wo organic ahaban bi o ho betimi ayusu ama sa na ema no etu afiri ho because me hu ni me say gonorrhea correct me ma edro ho se gono ne yewa obi ko mama ne be makora fom be ma ne yekete obi ko so na atena no na ehia no se kuro no na ato ase bet na etene fa atena no nyina edro ho no mo obi so ma odwun so na ne be mem dabi na yewo ya bese se wo de akodi kura mna yode na wo ba rakwa akodi enye sa enuti sa eye dubena ye be ma wo dubena no na wakono na wanom so odwun so na se be ma ne mu ye wo ja se wa ya se na ye wo ya se odwun so no so ntumi ma ne nyina gono na akofa ne nyina aba edro ne be ma ne nyina se etu se aye kano se ye ne kekakeko se ma wo be ma no ehia ne nyina abeko wow ne nyina abeko eno no ebe cha na dabi enche wo start no modo na ache ye wo se ma no do ache no week ne obetu ne nyina se betu 7 days me kam chiro gonorrhea ne nyina be yira se betu wow ne nyina se betu na se mama gono no ka umbu ne ma sorry to say kwatie ni be funfun sa bebe dodo na wo se eba ewe be ma no ehihye no ewe no eti ewe na wote ya wo no wo se ne be ma na aye mo ana wote ya wo no ne be ma no eti ba sama ne be ma no fon eye kaka mo ye wo be ya duro no na ekwa na obenya de sa be ma ne be ma ne dia be sa ne no alo no sa unya beye na se ko na kotie ne ye se ye kese ma woni kotie kese duro ni nyina duro ma wo me fa mama tiefu e woni nyina bi na bi die sha wo de best extra ho ya ya mahaba mama ko 6 me pa chan ana ya ya nyina ka bom ina de fresh la hatama na wo etu baji awo to de kansuo na da fefa wonsam wo pese eya kese nko a wo de fefa ho sa so pese mo no so twa wo de sra ho no na wo twem te free week ikono ya gono no ekọ na free ube ma ni mo no na astatish eya kese sa ni ya no kwa kese do bi enu a wo mpe sa enyi na ye pe ye ihe mu de ni de ya horo de ni de ya pe de aye ma utwa na utwi mama na so pe de aye ma opedi aye ma mama na henia mema ya wi ye hayi ye papa no enua mema no ye kunu no o se bi o he ba ni sukoyo operation enokore ba ye se ye ba wa anya mfiri wa utimi kura fi enokore wu sa nti no eya ade bi a wo adu bi obedom a henia no ebe na ne ye ko se ebe ye den wona wo ha ma bi wo ho a me pa cho sa ye wadru wo ho no enya haban eduane hini sa ye be kwa akopɛ ubesa okay ode kakado kakra bi betum na wasa wo se henia ne efa ya amaman eti sa obekwa amaman ni nyina odofo se wa magi aduro ebele wa wo yem na wo bu fa so a wo tietie mu no na enya sane ko boto ne mu de a yesa doctor yi fili ho na enya sane ko boto ne mu no ana se ko boto kwara se enya kese emuro so a ni nyina obani amane nyina atwe na se be ma na untimi nsa no kuntuma na yi na fa bento oba betuma sawo se na wo ba kuntu ma ye ne ho adwuma no sa na no so do be kuntu no sa
Sa me ma no fa pe kuntu ho. Ti se me ma o ma me wo ba me kuntu na wo so be kuntu mama saw. Se kuntu me nsa. Ade se hwe wa yare sa. Eti me mo wo kuntu ho. Sa. Sa. Wo be kuntu ho. Sa mama saw. Na wa saw. Sa. Ma wo ato. Ni ayi free. Okay. Sa. Anya fede. Eno anu ya fede akwa. Dabi nya fede. Fede ni. Because enya na ekum meme. Ekum meme me tama wo mewu. Afrem be ya black ya afi dabi. Dabi. Mesa wo ya de. Me mo kuntu na masaw. Na asem de na asem. Sa ti. Mama. Odo. Ya free hinia no. Sa. Me fa na say obu ho a pressure. Sa. Pressure da di kum ye ma me mo ne papa mo bebre. Sa. Na ye start so ye nim send pressure na start tie. Sa. Ye nya so just a doctor na be ka che say wo pressure na pe de ye nya adura de bia ye no na bosu be kwaje pressure dro. Tisi a na ma me ma breath say aduma no. Sa. Ye pe de be no ma pressure na be kofom kra ye na e be tu ase a emma bie mu. Enso so o we de tu ase. E wo pressure dro wo ho. Ba ko enua e ne su. To ba bottle ana we wa fa bia makola me a me pe bia ma. Na ma hyama. Ba ko so e duana bank tinkitinkitinkitin. Ti me de ma ma de kwa. Wo de begu silver na watch obachi de sen katie nsa ti wo chi na wa yama mana fi o be fla wo na water free asibe tukula ma on tinka kwara bi e be kokola na pressure emma biem dabi emma biem fa ho ne ubu e be fu dabita re be ho sa wo se pressure bo ma si e wo low pressure e kokura wo hu dabi oni ne pana kasa selende ade bechi yesi ne panda ya wan sorry ne nyina e pressure enkwada ma ne nku e ma wotontwini woni ewu de nwie adure wo ho bra ba shi adure asebetu sa me pacho aya momo den some be subscribe to sa the channel no mo donti na de bia no e di videos every so man subscribe na man share na man comment ya ma ya ne ehu ni se aduma na ye no mo ma ye bre me pacho ya bo mo dia so be share subscribe no wa share na wo nua bia owo fie no nso ne nsan tumi aka me bia na ne ebobo so yi bebre wo mu a wo nua no wono nso so wo hia na ono nso so e de abo ne bra amo ebebo wo nua amo wo nua ebebo wadamfo nti ba chomo mo de na mo share na mo comment na mo like o pesa wo ne ye ma me so edi nkomo a ne contact bu screen no so ba chomo mo de contact so na eni nkomo mama odo na ayi ponko so kompo sa kompo sa ya de no sa eye hunhum mo yale anani eniso ana say ye dwane bi edi ntimi kofa ba kompo ya de a e ba wo so a ehia wo se kompo ya de bi a ma ho ba bi asa ukom wo se ba ukom wo yo ba ne ba wa ehia so be kwa wa afom wo sa ne kwa ni pa da hwe ne ma hwe ukom ka ho ana e ba so e ba wa ha no wo tumi shata de nka sem akata so dabe adure wo ho no mo ade ne ba esa wo mu ne mu se balu ana se rubber wo kasa na epu sa na ehu ene ehu sa na ehu a ehu no na ehuro eba e wodure wo ho no wo ba no bia no na wa yam be fikọ dia form wisa atum wo de best so e be tu be na ne tukula aye ponko na e kofo operation kompo sa e ba fu a wo mini mu na wo tumi nkwa wa afo mu tumi nkwa ye hu operation no sa dure wo ho no kompo do me ben na ne nyina ben na ne afiri ho wow kompo be firi ho eno no sa no e kwa ensa mabiem dabi wo se do ne wode ye nom ene wode wo de sele hona mani nti de wo nom ne bayi de se wo mnim se balu no afiri ho se firi ho no ma eni ho bem na hu ama na pia ana wo mnim de na wo no ma ekọ mnim no efiri na hona mani da wo de sele so no ejuju no ene so nyene na wow okay ye ka pongo ni wi ye kompo sa ye ko siale ho sisiade nso so ye pe kwate den kwate kase ye pe sisiade nso ye pe sisiade de be ma ye sisimu e betimi because shona wuntimi mu atopa na mfa so ben ene wo so sa nti e be se hu se enua no mu a obu wo kotwa no wanwen ne se o tena sa no wanwen ne se wo tese wo so na yiri e bibi kwa wo sisi yo ye me ya ro de afaso ti sa ai sisiade ne wo adro bi wo betimi etu ase within na wo twemu na efiri ho odo
e waduro ho pa anya na awotwekra na enya 3 days se wo bana so sisi na ya wo ya na mema wodura sisi ya duro no o ya ma wo di ankatwade wo da kedo kakra beto no obetwa ankatwade miunu na wo chi ne nsuo no agu na wo di akosa se biti se edua wo ya ekuta me okay sisi ya duro pa edua ye ekuta wo ka me kire wo sisi ya duro pa ya de sa to de sa that day na wo sisi ne ya wo ya that day na eya wo ya na wo kwasa do no wo se do ba se hu se swat ya wo so beti final cry be that day na obese duro na dana enya na de chi na enya 3 days that day na se don so be send 4 days and we send that day na so 10 and to so 4 days no necessarily okay ti sa to pa na ntumi ma wo yele na wo ko a botumi ebu atopa aboy free ode ya na be so mani be ji ba bia na to pa na ntumi mu sa na wo yele na wo ko sa se de sisi de bu atopa sisi so na ya wo ye na me wo ye do na sisi ya wo ni free ho a e de ya bia na ntumi mu atopa ma ka asem na wi ka de gina wi ka de gina wi na osa ama sa ya de wi no so ha emabun be maya this was school for maya sa mama de pen ni betimi aya fa wo anase ye wo hahama bi e wo betimi di aka na e be fidi wo kra because akoye ade bi do bi so what me de me yale ye osa sa e busumi bi e ba bebre osa so ya ade so a eni hunamoni e na wo hu se eni e wo yem so emfa ye ni ehu to do se osa na etete wo ha wo e ma wo tete a eduro nya na osa duro wo ho osa do so ye nom enya nwono enya nyina nya so ba ye be noa e de ama wo osa ne be kokora ma wonti ka biem osa ne be kokora wo se obi a osa wo so be na waye nyanga na so ati because ba na obufa so obebu afa so saa no wo so ne yam ne yefunu oye hwea enye yi to ba ne ma wodura wonti ya obi abiem obetumi agidi obedidi ay kama wow ebi kwa ibi ntimi mebi kwa anya kese sa usa oti ya wo oti ya wo sa ewewe no enso nyamako se ma wasa ne bo yale etu no maduro na ne nyina be free ho na wa free mama na ni dane sa yese ni dane ntimi twa wo kwa echi beble kwa wo ni dane awo bebre ene dane na ya wo do bebre because ndane na ya de bi a eda wa ya ase ebi kwa so eda wa wo de na no enu ti ebi ye ne si akwan ne ye wanya o menses na fini na wo twimiunu no okay a wo beto nkosua no na wa beto nkosua na ne be mahia na e be form ba no na ba ti ba so ne be ma ne hia ne nsuo no kwaka na assign na chi be play ya o se me ne be mahia nsuo no assign na chi enya hwe se ne dane na e da wo de na no enu ti be ma wo duro ama na firi ho fi se ene dane nso bi so won so a metis ko ntumi ma papa e be wiwa na metis e ba no 3 days na etwa extra 3 days so sa tumi makase ene so duro hon ma wo sa enda ne nyina be firi ho ubenya o metis ne kama se awo na ma enda ne be firi ma wa banyem awo se ma o si wa wo de na no ene nsuo no dan na chi a ehwere nyina be kom because wo be sa ma ne nyina anane ama na firi ho no mafi wow ubo kwa na eda na wo de no e batoma e kaka na anane sa enda ntimi se nyina sa se papa bebre kwa because eda wa wo de no ho am tembia yes te kaka wo de na anane na ese moja no eba yenyo obi o woni dan otu ana mo bebre yes wo ba se ndane na tete wo ndane ya si akwan e ma wo ne ma oni problem wow ama na fibroid is any problem that day na be ya ba obi pa ba ji aduro won bo no anko ho so ma doctor kan je the same or fibroid won do say awo ne ma e no ba ba ji aduro to ba na me cheche me chere sa won na ma no e ya hodo bebre ada same ene da na wo ho ene esi na wo de no kwa na me nyinse ne ma anasa fibroid so won so a nyinse do tumi tom ama wo betina fibroid no e to ho sa etu baji aduro na nipa ne baji aduro na wosa ne that day na dana me kwa jemesem ejemesem aye me wanwan so that day na wosa aduro bo ya kakra na nane alase kakra na ebepia na epio we that day na wosa aduro na dana na yiye na mienu se akesemi mienu se ya mienu se mienu that day na
Odoma kuma wa cha ya di. Bebre kwa. Bebre. Edru ahabe wo wiase bia ye duro. Na onima. Na say ewura. Na say ewura. Di wo wiase bia ye duro. Edru bebre. Wow. This one to anamo. Utu anamo dia obenya wa yaresa. Na de wo hwehwe no sa. Ti de all ayi fiber that's na no so fi. Ache. Did you foot was a born man that we man a fool we na yakese. Every food nyina. Sa. Fool we tin you to me ba home. Say sa. And do you and who you nyina no. Sa. E be yin nyina yaku. Asa no nya fa. Say food tiri nwi nko ade a adri wo ho no. Wow. Adofo. Next year da fofo nyankopon e de adom ye. Sa. And then so ye maame acheche nsem bebre mu akyereye wa ne mebobọ so nyina no wo sa part minim say most do sa problem no wo ho e ba shebo modern so be subscribe to YouTube channel no wo be comment wo be share wo be like na be so ne maame so di nkomo a e number egu screen no so betimi no e di nkomo mama no bi pe wo kira kwan a wo he Me wasanti be kwai kwane yawo obisi asante be kwai kwane yawo obisi kwane wa e kwane wa chiri odo edupa no e wa chiri enti no chirefa so obi du asante be kwai a wonsi wo he wo de du asante be kwai se ekima wo se okọ kwane yawo idunya bisa se kwane be cho station ho no ya na tem bia wo taxi na obi du ntem okay kaka se de besiwa roadu aye man sana e bi so ni pa banane kwane wa opentem asako to nya fa taxi na sisi a na de ba bisi oba me ho ma me ready okay pacho fa o mo so number ne gushine so ba sa fa wo number ne sa emma yo me dofo o ma me number ni 05470 84205 05470 84205 okay my number that's it and then so ya da mo asese money yet na ye da ma sina kuku nhia mo da foforo